أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كويزي وكمور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قالوا أن لله وإنا إليه راجعون. حماده لي وكمور معيشي إجرام يجهيري أمجني سليماني ييتسان رايا يوكايا شيتين واشيتسو شاكبين عدم شجيريهو shakahanza shitowe roho yahe yatendea ensi hatu. Taban sihimi harumweza nywajihin tukufu zahanyu ni laaniye pia haina itendwa shitso shakawaida, haina itendwa shapeu shautwa roho za tsangaya harumwensi ya hatu. Ranzie za kablia yabo za tende yahowa na mashabab ni madhamana wakamadhamana wa daula. Hepia rekaza utowa mruduniani ya sekafuni no wahafa wa ulowa walobo juu raha watudziwa ikao zifungo zito za kawaida to za sharia shazitendo za peu za jihiri harmwensi hatu harumamaha ya uwaza vanu yaho salama wa hekomori walawa zitendwa hizo zonti pianga nzitsanganyo nzilaani bwamujananyi ya ukaya kartuzi kubali bakatsu kubali wa hadini katsu kubali wa binadamu. Watukufu wa Komori hamade heli nyotsi pia mji wao kaentia hatu iwasuliwai kadomara handa raona rais wa daula yahimiliwa ni shabab nzima raia yakahanza yamuwe yotsi furaha rongo hamadi zoho parihaniha harmwensi hatu tsiya aman, tsiya utulivu, tsiya dini, tsiya hushimilana, tsiya ukawazima. Ujari hunre beu hamada iyo mavuna hamada yao ya wali hobo nsiju hatu kwa mwanadamu ulo na iman au ulo na ubinadamu au ulo na watania ya jojibiwa zitendo hamadi izo zihalidara harmwensi hatu. Shawati na shaka sonse kakarsujere na masihu hata yaladhi muyarendewaye sheitendo aisho fakhamati rais hajua sababu sheitendo aisho yakaufanyiliwasho shotitendwa shatatsaya shotitendwa shitsoli nyibenufu shado mavu dhamana dobabano entia hatu ya waswili utukifu wa Komor utukifu wa hema raia once heze daraja za hao wa Komori once ramadhamana wa daula wabira ramadhamana wa anzo warume ramadhamana wa kinafsia matajir yeheli ile taifa la rejedingoni batina shaka yomongo mweze sababu harmazi tondo amalizo ojazi
hali dara armwensiatu kainkodo ikajana rakauona madhamana wa heda ulainu wali wabaha warohitwa rionao kakartina mahakama wanruwaongo relohitwa kwa tuhukumlwa katsuhamba shangari shindo hankalisi yabo ikerido hunra zimsajihiri nemnei mwanawai azifanya Saliman izombi za kansi rohoni izombi zanjihar mwidamu kasonts ranyimlodani rwalo bonze haina mruwono mwendo wende siwao ni Colonel Azali zitendo madizo de shinu au jezinu zinsi zitendo ikao gisonyi jeno sonmoa Komor harmwe maha mirandaru Azali Othmani ya renga yezinu ranzila 2016 rionao ratuka uziona rihunrao madhomana wenji wahibao wadhomana wenji wahibao jasambi jasalami ja Dr. Ahmed watsina ukarivumbwa bapale wa ulowa wadziwa watsina ukawahosiwa watsina imana ya tular masashe watsina karangalia Fahadi ikao leo hatwenda one mpira haka hule na siasa haulawa habe hoa irohenda azi waba yabo ya muwangu enshehli ya yenshiu kasina hata batabu ituka yonts manange harmetwa ya Colonel Azali Nabel riono Muslim senfio ya uliwa madhamana jawaziri wa Zabarzandani hakautseha no nisa fraha kangujiriwa zembulio sehemne mwanao la faha ay Muslim boya ulawa jazitendo zinji kwesi wa Komor mziunrao ya ukayazi yabo tsikambeza serikali zifanshiao ne amadagazu kamono haulowa badabo ya rela hitswa na wandu warendo zirewe hata mpaka dabasa kabasi hata mahakama eo wanadamu wao yeizo zinudi ya dazivi yewu anterene mada ibia fanyulo wa Komor kabanu mrujo ulo watina haki mana ekae zitendo asini watuka ustehi serikali watuka ustehi mahakama watuka ujiwa ukana leonga rengo mduri mfunge ya hukumlwa ya jia fungwa dahari hau ya ulowa rijo hamba sharia desha mfunga shai zitendo hizo ngazi wao majeshi na majandarmu winji wa hao ngwa uliwawa mwa mabehewa ya kijandarmu Hamadi mnamwana ya fariki woi akanza uwe rais hana wakaulinda rongo mbili ya ulobala jezenti ritona juzi taramo kati ya remwa ya kanza ya ulowa basi mwanaola ya kanzamu atofa yabo rikaulinda boya rengwa ya mblahari wani hifadhi ya bongondo ya zingari wani hifadhi hata ya bitwa mahakama mahakama duyaje ya renge disizio ya umrahito au ya umfunga dari naam yabo wodo msomo wa josomesa mkomor kazinu zoka zirendwa shahukaya itendo shakifu jari shadofanyia pahe sirkali hawa karibu na Uthman Ghazali wana wahahe nwa karibu naye wende wafanye zitofanyishiha zitokubaliwa harumu Uislamu zitokubaliwa harumu binadamu wa Komore
engari konse namna inu hatandi ya ukaya ila nafsi nzima akanze ya rais karjajibiwa hana ukabo serikali karijajibiwa ohenda mwarehitswa mana mumri jama terrorist yani mwafanya sheikali obo mlona yes mlona mahakama korompi badi msojojo uwani kamwambia Junaidi mumnike dikte mkohumnika yende ya ambe kawengari mrohitswa shahoka ya yende ya tilondani hanafsi kao nafsi musliman ya natiq la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah ya shuhudi wakaya uswali huo ekabitswanzia hamade zila mwanadamu muslim yahunda na mahakama harumwa itendwa yafanya shamoni saalama ya ukanga mji hukumli yao watina mahakama haudharawe mahakama haudharawe emaraia haudharawe dini haudharawe binadamu ya ukaya nyinyi ganyihama mumba kamsi harumwa ulemengu sha gamwendao hama dezi hayawan subhanallah fanya sofanyiha Mwenyezi Mungu ujorehemwe mna mwanawoi ya jailie ya kenge harmwezi mbeboza hedhima mwamrenga mwamuwa nafsi garjua bakamuwa nafsi bighairi alhaq wasina haqi mana mwanaola iladhimu ya hukumlwa ya hundane hukuma imkensi heshe itendwa yalawa yashifanye hau yashifanya shahuka ya nyinyi mji hukumlie bo wandu walo karibu na azali sijao sibahi mwatsutola mwamamuwa shamwene mando mpuwe mbuwa mdo mpuwa ezomboza hahe kazirendwa kazifanya nasi maislam kazifanya no ukomor yeroho daibi hakika ya kaurenga shononde ipwe mwanadamu hayun mwanadamu islam mwanadamu mkomori na mkomori ya subuti ya unde roho ya renge shononde ya puwe mwanaimbua badema na ramlaumu kahafanya ndai dabo ya kanza uwe raisi ya renga shononde ya kanza muwe ezila ya kaurendwa raka uona kabo hafanya nai huwa mwanadamu panu khotoa roho kejambilo kana yo haramu ekamrado wa raisi haina nafsi kejahalalishi wariuwe watina haq haina nafsi rekayonku rekayontiti rekadaba reka mwalimu reka rais reka waziri wanti karjani kwa ruhusa karitsu wauwa yelukumani embiaza ulonio daivi ya ukaya leweze mvuzaho gotoni sahar mwe raia haina raia ujoka kinyume na mbaba hao maana karnamba doi ya mjuzi ya kanza wa hejuma ile 13 ya kanza uwe mzewa shariono bapale umrihitswa mwende mumzihi watsina kahosiwa nezenguo izo dizo mwafanyiza oi mumpwe mbuwa mumpwa iyo afiniha ezi hawazi zahe za rambilo akazirelwa zononde si haki bulio za pewa madizo zitsofana no binadamu hatu eba nungawe mwema Lukumani kutsujua ukana inuye zingejo ulawa eheli wahima warahitswa ufanye zitendwa ngojorendo aso maudu haweze heni mwazifanyao ngamuhonso wa komori ya ukaya ukamjaricha mio ya peu ngamwantreneo wa komori wa muyengeni aba wa mwengeni maudu
Awan mwambilo kana isa mwambilo ka oskumfao. Manaika kwa ilinganyi na yakini kanyiwa nyuwa na damu. Ganyi na mmo. Kamsumi liko sikumroha duniani. Kejaladi umuhre zitendo amadi zo za zinudia. Mwana ola msalimani ngena waduhuze. Msihensi kaya mufti. Badange korompio soni mwanyi. Kajaona kazi la zombi, shangabu wa Salmani wenji na maraia wenji wa mlaumu ni kwa jajibi waneshitenda shila wa mkau hakikisha ukatili wahani. Imane mwanaola, ramba ukana, ngarikoza wabu ya kanza uwe mbaba haho, yoroho. Vaheroho, yoside heli ya ladhimu ya fanyiwa, iladhimu ya mahakama do yako hukumu mru. Idhan, sihimi ino nisema sikitifu yangu na wonesa kaise nugo zinu sinuri zamba ranzi jana ranzi juzi ramba hale ya ukaya ye zinu ketsuruma namna ikao riparona ye wanruwe ruma shayezi ibaki na witi wa binadamu wahibe mali wakadamishensi watriharu manzaya warisasanye warihuze ardhi hatu haina rogombi izo dezifanyi wao ne wavulana warengetsi hatu mateka rimambia ni ransi hali shana rikomembabi zi asbabu zatsongesa zitendo hamade zinu sanjia mwana mkomori ede yafanya rugu hamade zila. Ze asbabu ngizo zinji no zivenuha kajatatsa hata. Hadani de ze hutubambi ikao kajaparisha rais yahima hanu wakati ya tore maraia na umenase maraia ya ukaya kamjo serikali karisera na nyina mfahamu summa namfahamu namtakhadhar bemru jama gekimenami kamjo mpwesha hitwa hazamba wo rais wa dawla himi akauzamba arma khutba mde ahimbo mjini hao hakaurongoa ya ukangarjua zingarari wapwezi itwa kweli riziono hapo wana wenje zitwa rishia waziri wa hele jeshi dhamana wa hele jeshi Yusuf Belu amaritsahe ze hafani za hatu kweli ngarizionao haina usiku na haina mfumo ngarizi hao ngabo ulili wao harima imabeho wa kijeshi ngabo waleli wao ulowa ngabo warendwa zirewe watsona uhayati tena ngabo wahibao ja Dr. Ahmed ngabo wahibao ja Ahmed Abdullah Sami manalat mahkama ebala riunruiri bo Komori umfungo wa Sambi kwezi mana wablokana harengwa hasibabu uraia ya udanganya bado bu yafungwa rihundu isho yangamisa yeo andu wakadana Sambi ngabo yafanywa sezi rahunda mbanongo rabo bu Komor ila taratibu ya ukaya Sambi yemru ambasijau Sambe hanziwa hajoka hambindua hajoka jusema raia ekahadoka ya wonze ro maraia wa Komor wa kwanza Sambi noe parti nkuu ya hahe wajoka watsanganya no Komor wambatijawe ya ukadamifu inu karitsukubali taratibu ya kayo nzima na rirenge Sambi rimtsenda mmori mhetsivala yadomuyenza idhan rija rihunre sababu ya saya rumavunzaya izinzaya silwar mwetsi
Watso tajiri yani kwa nafasi ya komande hindu shawarenge wasasanyeza nugo pia bahela dhima watsike bahindu ya hula kabati iwalo shiwalo aushimie kabati maadini ya lobonze yaja litoifa lisingamanyia ho mavuriali yabo ikaye maisha usiku mwanadamu katsuhunda harumweze nsi yabo ilobaya. Naam, wende santi do mojumani bahari mrarome waziri mrende pishi wazembuzi nore mwae tola albadru na laina sidehe ila orolo mjini hula ni mabavala waono kashila shiere walala wefananzaya na wewe ubala mamilioni usiku zima moja moyangamiza usiku yabo wana wahemiji wana wahenti ne maraya wahenti yemiyo injankutsu yemiyo fujumbiha kwa tsunda mbaindwa hala kwa tsunda hazi wafanya yafanya hazi katsuliwa eka tsimrulo karibu nifani mashara sada narikea shiri rirengezi asbab za zitendwa za ijram raia na raia baha ukanousiwa hata harengeshonodi hareme mwananya hale kali ya kadoziona zidoishia mahata harijiko shamri ya renda jizi na hizo wakati zafanyia wakati wasule bwana mramungu hukumlwa obeya hukumlwa faida hindi ni kwa birima minji karjaishia mri yazifanya wakati marhamu Taki Abdul Karim rahitswe makati yao harilwa hitswa sisi ngarjwa mbajia aba hainu raia mkomori utujojo urenga shononde hau ujorengwe mwana hahe mratu jojo udibia zabari mana mratu amba kabango mahakama mdugulinde mahakama ya hukumu ola ya fanyila mro mtsenje ya lilie mwana ya renge mwana ya mviole hau ya uambaba mru hau ya uwe enduza mru ya hukumlwa sharanzi ukaya leo waniko bahasha eze bahasha ngazitoshao ye mru hatolwa haringe japawa henza he maore haja faransa hawaka maore vaheola mfiwa ujuka ukajeke kadofanya zitendo wa madezini ujuka ukajeke kadofanya zitendo wa madezini watukufu wa Komori yabo isababu hiyo ngereje hiyo ya serikali Uthmani Ghazali zilazala waziunde karjaji wanizo shazi ila dembe wala riwambia yewe riwambia ransihale kaheli uende sao heli uende sao ensi wendeso namna ya ukawale zitendo za peu huenda gazjo ukaushia riwambia azono kujarishilia uriono kabo ngari hude yao ezaladhimu wandu wao na ndegeni wafunge wandu wao na ni washangazi kawatije Komori haina mrado heshelezie za kweli wode adu yaho kutsina hoja emrona fungwa emruo ngarjo mshangaza he namna hiyo utoa Komori hizani ya ukaya kabati mru ujoka usubuti ya mirongo hasibabu mrie hundiha hamabanongo utsorengo hafungwa reka yemnashioni reka yenotablo reka yeraia reka yemruwa siasa watungo urengwa wahamisiwa wahiba abantu ekabanu watungo besha convocation wendewa shado kaya haini mru yabo ngamumwalali yao wahiba yabo mfikiri ukana yoti entrenema wati msomo mniko wa Komori zitendwa za peuzi inu naam msomo masomesi wa Komori ka omru toaro ne kerahisi yabo ula ukozo mono raia na raia ngwa jiwa wabaha kamtsina tamba mahakama itsuka yonsi ngamona omru gwengo mnamwana mahamitsano o mahakume mru hamlizio kabati atamba hukuma muifanyao yebo udomana wo wando
odo mana uo wando eulonele funvuku dawe mu wa ezaria dawe raisi kuna ujuaba habo zinombi ya dotolo azo ya ndaka habo wo Junaid mhansindo Junaid na Idrisa mhiba votiola yola ya wahansindo ola ya wahansida we yemana waziri ulo muiza waziri ola kabati mji wa hunikae dawe wawe urenge wangalie wandu wafano nawe wajo karmwe yao wajo fanyo fajiri umfanyao uwarenge wahansi watarmwe serikali watarmwe idara ngangwa huibi ngamhibao wazima ngamuwo wazima ngamnovinyo wazima ngamfanyao zitendo za pe wazima yabola dhima wandu wao zengo hizo pia si urejei umfaume fahamat rais ila barua hunikiwayo oskweze vote wanazijana wala bamuhimi ngamtsugolinda munyi baraka ngubalele wandu wahe dahubi Dr. Salimu kikingwa Burhan ngwajuko ubeha wandu wa haondi ni honziani muwalalia na abuba rohana zijana washashi warenge otage omji wa Moroni na abuamba ukana jeshi le jeshi wakanilo elifanya armantunda wanji arma makamio belu hende hawala la nyambeni indanja mnishana ni iho na abuamba yede waziri wa hedifan nonsi pia mtsambele nani mroha hundu babano heya munikwe barua ila mtakabbar kamjarejei oliyo istighfar mrejei mjifanyile bila mrejei kwa Komori wala mwakamnaujua iza jana mdogo fikirika Komori weto diwaza uka bona ikauladi mumwe marejei kamjarejei mono sizo barua ya saya mwana msalimani ola Mwenyezi Mungu ajuko mrehemu akahuja kajaruma mru hasukwa huja usoni mwao ukana jeshi la hubalia kwenda Salman shahonjo msutuni Mwenyezi Mungu akautsaoni seka baada humbia ka uhibe baada Mwenyezi Mungu akaanza uhibi hana Mwenyezi Mungu akaanza ulo wa hajailia imotola hafanya hamado wakati mtume yako pangani makafiri wahenda wahimabo armele panga mabubu yasiha wafikir kabala Abu Bakr na mtume Muhammad alayhi salatu kwa tivala bahizo dizo Mwenyezi Mungu yakaanza yahonese bwana rais ya ukaya takabur kibri waka uinenewa Komor ya ukaya wekuririntiwa serikali karisera ngojo fanya hizo anzao ngojo uo umanzao ngojo kufurua umanzao ngojo kuna kabasi mrujo mnika master harmensi hiyo sha hizo anzao dodizo Mwenyezi Mungu akaanza honi seka ye ufanye hizo anzao mzima Allah subhanahu wa ta'ala Allah waeche bahi shati mwanadamu huni kwa sababu huni kwa ufaume bomu akaanza hunike hano ukangwanzwa hutoa hano ukayangwanzwa hufishe hufisha hano ukangutsa ya hufanyile mtihani hufanyilia ila de risala Allah subhanahu wa ta'ala yakaupua ile ikalila mna mwanaola Mwenyezi Mungu ajujela kenge harmweze mbewo mwamrali ya jukumu shaola kahunika darsa ilaha pula ila nrume ya pula ni Mungu ije hunike darsa ya ukaya ezembehambi neze tobiambi ne maririnsa ne kibri ne makaulu mai munyambao ana utozamba we rais lakalja latikaulu lahu rais osubuti ambeka na garjua zingarara wapozitwa ezabari umshemezao nyinyi kajala du mshemeza shasi sirilo no binadamu hatu rishemeza horaona mwanadamu Islamu hamada we akaanza plosha hitwa karjajibiwa sha wewe
na Lukumani na Belu no wandu mlowa wazima ikauladi mtsikani hata mashuli kwa ziladi zomrendao sibahi mwakaonesa kwa kweli ni makatili ni mafujari matukahenda mafanya zile moto yafanya pala wola wa Komori wakaumlaumu asibabu dabo ya kansa huwe mkaenda mamuwe yeufumwa yehurengwa hukuma mbili imma ngutilo tambo au imma yatula tambo yodeze hukuma zamri yafanya ufajiri madola hau yare mabudu shawenda hata edhakari mwene mwado ipuwane ne ruzi mwene mwazipa suwene mabaja fanyama nyuma makapaswa mbedume ano namrensi ba wakati wa tauba daunu ono wakati mrafanyiliwa ndongo amadizila la wakati wa ladhimu mbehe tauba kumenasewa nemotola owandu waho arambi ya ukana kuja koza ngawe suiha njema bahiyo eke suiha njema ngawe zoloni kijaladhimu mtoe amri ate mwanaula ya ulowa ya basulo hama ila flambe ya kabasula ni mrakanza renge ipande ende ya pihe si haki no idhan rejeni ngoni na mrejeni ngoni maana zila kamjaka ujua zila dahubi ila barua mwakauni kwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala upande wa saya gari aminiu ya ukabadede serikali numbavu mahakama ya ukaka basi mahakama muishia Junaidi izo ya jahamba kajastehi elikoli ya parokanti kajastehi eledzini atombloka ya procureur shahaonesa ka yeye telekomandi sheitwa shahe shovid katina hata mbalongo ya rendojisi nado ukaya kweli ahansi ukaya izo wafanyila bapale ngwabeo maitila salimani ya wanazioni ya mazarifu ya ukahari kwa na utoe maiti wa hosa hawangalia imaiti hao shakweli ngona atasisi rabaleze maiti ekamrabala maiti Faransa yo hija yo ketsobaliwa yo uhantiwa wanrwa verifie mbali kwa johamba mwanadamu yarengwa hala fwentwa vili wiyo eskuyo ya ulowa ya bola dima omji uo na ukakojafanya jomba uko waji na ukakojafanya izo tiruza wastahiki mana watojo someza bapale hari mtemba bafuta ya ukaya hari na mtwenda mwazie danyi mlomba wasalimani wato wa wahundu wa hosa shahidi mana ola yaupa ola shahid ola hafu shahidi الوطني للتحرير alafu hizo liza tsongesa abaha haina mru msalimani na haina mru yamba zinu yamba hizo marenda kamtsungutsa mumrenge mumje mumwehe subhanallah ebanu wandu wambila ndongo amadizila wandu rejei harmo fisilifu au wandu rejei harmo tauba ebale hutuba ya Belu ya paroa na zioni ya ukaya no afanye temu za hurengeze amani yabo izo mfanyao hurenge wandu muhibo wandu mwejamwe wafunga muhibo wandu na nimju waka kaja kada ina group hatoka waeche hafikiri Mwenyezi Mungu hamnika ilhamu ila haja yafanye senugozila kaja bala mru kaja vumbwa mru kaja tendezwa ni mru sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatone heli wa kumori walemewa ne heli wa kumori watabihao ne kibri ne maririnsa ne noji wagara haku wambao makaulumai wambao pa Mwenyezi Mungu akaujambe stop sile hili mimi demfaume mimi Mungu hatukaupua kajapoa usai jihad generali mwele jeshi hau mhuwa gendarmerie hau waziri shahapwa mna mwana wa mahashirini na mili yaji hunike darsa ikawe na imani ikawa wanroita ngeladimu ukubali uungu
maana ulo kufanya ola mna mwana mtiti wa maha minji maha 20 kono kajakana silaha shatsuambla bala shonende nemba mhono ya hawimilia naboka na majeshi yabo shahunrane taratibu Mwenyezi Mungu hamti hatatsaze majeshi hata zila zonti pia hano la yakauru mhono sila pia zila zanzwa Mwenyezi Mungu akautsaha ula msomo yakaurisoma siwa Komor rawe uliwabaha rowajuka huja wadoelewa kansi mduka ikansi hujabar mduka ikansi hazitendo za peu mduka ansi mrarumishiha mrajuka muatwani shamri ya tajawaz ize mipaka Mwenyezi Mungu ya ufanyiliwa darsa hamadaila. Idhan siono anzani kaze siono bayani ya tola no muftora ya ukayangwa laumu emna mwana ya kanza fanyezili sha yohaka wamba helila wa dar al-ifta sha emdi waza kai mwana wala bahe haulwa wabatina haki izo zembuli yauliwa zoti za haki zoti za kisharia yabo ziwa lokalifu upande ziwa lokalifu upande wala ila roho je azali ila roho je ya hahobo mufti kwa jahe ya ukainu roho ntiti na roho ntiti aina roho kuu kajahe ya kainu roho ya raisi na roho ya waziri kwa jahe ya kainu roho ya raia na sharo nafsi sonti pia si wanadamu ritukuziwa riharamishiwa hukari ulane illa ikamru afanya itendwa mro hukumlwa imwana kaja hukumlwa si wa Komor ngaritsahao mahaka ngaritsahao sababu wandu afanyezi itendwa zila wa bitwa mahakama abugarjoka kanofanya habaha sha mwero habo nganyinamo basi ngamjo hukumlwa mwana wola kejakaza bala yabotsi daibahi ragazora muslimura temvuvuni wala pia na bapale na sambi na Dr. Salami pia waongari wa consider kama wafu baishwa mu babanu hantiwa maana wafungwa batina sababu muarende zidoro yabo abaha muamenye maisha hao yaukana muhao yabo namjue kanga mjo hukumlwa wadoka na baraka. Naam, idhan siono au tsanikaze kifu siono khutba ya wazenshi ijefanyiwa maudu juma ya upare aman na upare usalama na ulaane zitendo za peu hizo zitikobonsi juu kaya zihaladara alafu maulama wapanga khutba nzima waionese wa Komor waisomeshe wa Komor waishelezizo wa Komor kaya nsihatu nsia aman nsihatu nsia usilamu nsihatu nsia ubinadamu karjahana hofu na ushangaifu na urela na hitwa shasi wandu wa damu nzima wa dini nzima wa ujwarike wa nzima wasikitiha nomu utsawa ya uloi rais. Naam, marhaba yondongo jema shausikitifu ulormu utubaiyo kwa kama sarah kwa kama adilifu waambezi janibu zombili sila roho mbiliza ngabwe roho ya kanza uwe rais ngabwe roho ya heya kanza uwe ya ulowa ya tulo wa he sharia ngamu amini kanyi mwakanza hizo ngamjuwao bahina mrejei ba raisi zoti njema wakanza ulowa ngari kubaliu sha izorito ukubali dezembulio za ulowa ya kanza mfaile shetendo atside edila
sidehelila readini de code penal robinadamu hatu kejaruhusu mwanadamu yatsinzwa hama mbe akobasulwa abadan sidehelila serikali haba yaria au mafundi na abo hajojua ya mrenge ya mbitse mahakama ya muue wake harmo uhalalifu shawa walale jama fujar wa muue kifujar halafu yisho de sheitendo makofanya hutuba mkuu wa Madaila mdaze rwamadizo baada izo zihusu serikali hizo msifanye siku ila heze voti rudi mjamzi repetelelo usikuweze voti mparo ne serikali kawapa wampareni mfanye hutuba za amani za utulivu ze voti zijensendendo mhuru ke serikali kajarela savoti akauhiba hahibe ze voti dhahir mdaza ebala mahansi ya ukana yabogo ekamrukatsi wa serikali ekaji warukaji mnaswihi utwar ma serikali wada ujonhura mnaswaha kana mzie shaula ufanye zitendo za peu wadu wandoso jojo mwamba kana ransi basi dalio Idrisa na Sheikh Salimu na Osman Azali na msaidie na Belu izo wakaufanya wahibeze voti warehitswa yabo ele jilahanyu mleza da mwehansi ukawa usalama wahensiyo wakawahala dara imana wamenyahidi iza sababu dezi mbiyo na nyinyi mdazani wa mparani wallah bobelu yamba ukana na mfanye temu za hoe amani na warohizi nudia yauliliwa imwananya yafungiwa imwananya bure yafungwe nduhuze bure nezemali za babo na babo mwono hai bumafu sabunyi mlomoroni konyo tsipianga ni moroni eka mtuona ka hata maji ya mvua armwezi la pompi kabati abaha imwana hehende hatsa magari ya maji uone urengwe maji yehuliza o emarai ya moroni gamono ka uwandilifu wadoka na baraka hizo kweli mrungu ono kamrungu ndo mshahara au mrungu nzofari yezi ya rensi qawlu Allah wa qawlu Rasul ya ukangeri parao ukareke wa adilifu ridiwaze hizo zonsi pia rinjie haruma ukana ezjofanyi hanai na raia au jofanyi hanai na position yodi mjorenga mdo zambao harmweza juma shaharuma harima yemru wa serikali yamba ukana ngarjua zingararu wa pozitswa mparo fanya hutuba mnaswi azalika ilati haki lazima kaulu ya ladhimu mparo to bayani mparo to makaulu ya dhamana wa dawla mhu wa ile jeshi mhu wa hizari za Komoro mhu ya zingaro hifadhi ya Komoro rais dawla ya subuti amba ngarjua zingararu wa pozitswa yafanya menas ya ukaya haina mru ujonitorea nafahamu tahadhari zila hutuba za kiraisi Muhammad Ismaila hamba ukana atwa hutuba hamba ensi inu ngabo shapuza de maulamau wajana wakadoa oekeza yeyezi noondwa mila nansi leo maulama walio ngwaroma ato kwa tujua wekeza yeyezi au mrwa mila nansi ekaleo watadia emipaka mngu ani mrungu ro emrwa mji enotablo mo mjini ekayumu mo mjini mrungu mro yatijo laba mro mjini
balizo Muhammad Sharif hakanema qaimu wao Muhammad Sharif hakarmwe ezi Ahmed Abdullah ya mercenary no akahime hamba. Naam, wanazioni ya madanyi wakamewe hamba. Elewe nyungo ya tolo Uthman Ghazali kabu wanazioni kama ujo mwambia kabala ngofanywa na idene mwanao ndi. Uono umavu sharia yari wariyao. Sharia hata isho ya shitunga isho la 2018 hata isho katsutabiki ngutsori waria etwa degresa mafitsi. Iso zote pia nganyina akili ngamzio nao wa maulama wa Komor shanga mda zao mbulie zitendo amadizo na mkeradhi baida uruya hanyu nyinyi de mawaratha wa henabi na imana mlo mawaratha yahe nyido masoma waladhimu zingare risala ya mtuma Mungu mdo amrisha ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dani kamjambi lwabaishwa nganyar mwezi ya ukaya ngamjuka ubaze hanywa babu ngamjutolo mwezi watukufu sonambao ngamuiso ngamnasihe nafsi yangu ninasiha Komori pia ka qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yinu rambilo harumwe Qur'an haruma zenongo rambilo harumwe Qur'an kanga azijo hunda mwanadamu ngarjo fayula mtihani nizo ngarizionao zontipia ranzi de khof ranzi jua ranzi wa naqsil min al amwal wal anfus was thamarat ngarizionao basina rejei wa bashir sabirin Mwenyezi Mungu ajailie rike wasubirifu na ufikiri rejei hao ha Mwenyezi Mungu. Maana hizo kazi jabure ngazijae kwa wanadamu wakufuru waure mambuda jezo Mwenyezi Mungu yaonise ujabari wa ufaume wahahe basi wa Komori sont roamila rama ulama ramakad roalwar mwezi roatwar mwezi wajibu alaina ipasa uhatujuu rirejee wa Mwenyezi Mungu rangaliensi ya hatu riwane nezitendwa za kifujar ikao karjaparu ziona tsizinu hata umkomo ya rengekemba deinu mru mnamana ya subuti ya tsura jesh ya tsura ufaume sha ya subuti ya hime haruma baba njabala ya ukaya ngutsaho ya renge sheitwa shahera is yao hiyo wa Komor hiyo sababu ya ladhimu sonti rejilane rensi uramato rambe za kweli rikomeza kweli babanu zilio mana karibulia yesi ya pewinu nizo wa kontinye tsawao mwezi alama kakabati tauba tsawao hane mdungurengu hafungwa oliyo ya ukaya warejei wabe tauba raisi yabone iyo ya juruhilo ili ya hundane ya rejei dingoni ya shanje metodi ya huende sa ijoka njema ijoka faida wa Komori tuo waendelea ujumwa uwa na mwende mwa ewo maua bali yabo banyu kamnovuka ngamtungu zilazinudia belua mukana o wanazioni wafanyeze temu hai inu wanwandu wapeu juambe wanu do wandu ikao wende hata haina yakamwanzani na mwanzani wa he wamanisiwa gono aba haika ngawe na mwananyiho mwadunga na mwalilisha wazima basi ujanga wekinyumenezi azalina inge harumezi yabo hata kaufiwa ikaji hujo mazihoni subhanallah ani itiso shapeu hata wala wandu walwezi wamru mjini hanyu ya hafa basi ngujoenda hata eka ujwa kana aimrole dorongo wa ezi nai yabo bahi kahafiwa wafuku na ndo mazihoni utsuhura azali subhanallah ngudi wazo kayezi yonge chuko udanguha ekanga wena mmoda wena la mwananyo ngochuko wenda odomni kumhonoji wakati hapo hauleo huono mwananyo ya honda na tabu ya rengwa ashango konti ujibiwa bahari wala bang tabu
alafu kamkara hadi bezi sababu za hizi ijramu za peuzinu ngizo zinji odoka na baraka rara Mwenyezi Mungu sonti ekanga rambao rongo rambao adilifu baizo dezaladhimu shati ukaya rihime kote he serikali rongole serikali bai shaila dhimu rongoleze kote pia na abo yoketifasiri ya uka position ekaha hafanya nai ahwamba nai kimnashoni kujiwamba shana rkewadilifu ubo wambeza hemna ezahe politicien kinyume na hizi wambo wahera ya kinyume na hizi hamba ewahe serikali ye ushangirwe serikali urongo na ibanu haufanyo zitundo za peu oishio mru waeche journalisti haruo mru journalisti ngurengo hukma harongole mahakama kamru fulani nafungwa mru fulani na ulawa ya rab kwani ngatuko ujarizi unde zila emri haba izonde zirende hao yabo yonti izo rikauzienshi araba menji kaniombo haina mrika waishia imakaule hangu ya fikiri mbabo rohoni riyarenge kanu hatu sonti yensinu ya hatu sonti la budda manabo aba hangu juhia mwanazi wa nutsa wao lomba bala nyinyi dabo mtsor mwezi warenge temwila ya fundi ambasaderi Ilyas kari yoro hombi ngotsungutsa rito ya zali ngamtsungutsa mto ya zali mjie amayo manyahulia ya amlokana ziyo kena porojo rumwa mnduni ito azali yoro hombi oya hisemandahe yafanya manda ya hisa ya haja ya hiba voti rudi ya hiba voti yabo si derlona rohombi au yabo derlona rohombi otsorengensi atumateka he namna hiyo basi baniombo wa Komor ya amani irejei ihaledara Mwenyezi Mungu arinike usalama wansiju hatu yaripuwe na zitendwa za kifujar ya jailie haina mkomor ya his ya ukaya zuka zirendwa karjani kwa ruhusa rido wa nafsi watina wenza mdrati dojibiwa na rongombi hamade zinu sha nari lile sons mana leo sikanza zifanyilwa zali kartujwa maudu ndo vizi jukofanyilwa ze mwanaola kaja kauzombea sha labda hatenia ya ukaya ngondo ya aune masiwa heli ya lembelea nezi ya pewinu kashilade shahitwa alafu imjailia hafanya zila Mwenyezi Mungu jo mughfile madhambi yahe ya reghfile sont Mwenyezi Mungu ajailia yarinike husnul khatima wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah alazim wa atubu ilayh wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.